кандай даярдыктар менен келдиңиздер? Деги эле ушул төкмөлүккө кандай мамиле жасалып жатат? Ушул жагдайда кичине сөз кылып берсеңиз да. Бул Ош чергесинде бул эл аралык акындардын айтышуусу өтүп атканы чоң кубаныч биз үчүн. Кабар жиберишкен экен, шашып кечинде келдим. 11-12 yıldan beri Oş'tu. Görele gilem. Oş şahrı gözüme şunçalık cıldızdı, şunçalık jakşınakay bolup göründü. Tаңда araň atırıp mınakay Toktogul'un esteliginin aldına gelip oturabız. Hem bizden Kırgızstan kanında var bu akındık degen nerse. Görgönün görgöndey, bilgenin bilgendey aytkan kişilerimiz azayıp kettik keyinki günlerde. Mınav Toktogul'dan Arbağı Toktogul'dan şunday bir özünün bir kudreti bizin elde hazırda olsa koldaydı. Neçen akınlar ötken bu özü bu çoğun jarış Kazakistan'dan geldi. Özbekistan'da Kazaklardan geldi. Özbekistan mınakay Altobulus elden geldi. Bu emi bizden tüpkü vapşa maksatımız mınavı giyinkilerge uşulardı görsetü, uşulardı kaldırı. Emi uşularda kişini çıkarı. Emi bunu bul çıkpay koybaydı. Bul çıkat. Mınakay Tetiköşe Kurmanbek'tin önkü demesinde şu konkursunda şunday yaş ballar köveken el içinde bizim Kırgızistan'da oşa madaniyat işmerleri, bu oşa madaniyat hizmetkerleri oşa köp oşa neme salbay, oşa nazar salbay, oşalarda arada alıp çıkpay katıp atkan ekemiz. Mınakay bugün bu oşa tüşten keyin neme başladı aytış. Bizden akınlar mamınday başa karab otursan kalgan mına Karakalpak, Kazak anımılı degenlerden karışpay, daca artıgırağı aytıp şütü atıptır. Bu da özü bizden Oş üçün çoğun nerse, Oş üçün çoğun nerse. Mınday nerse bu vapşa borboruz Bişkek'te de ötken yok, Bişkek'te de. Yem mınavı aytış uyuşturup, şunday bir sonun konkursu uyuşturup atkan sizlerge çoğun rahmat üke. Çoğun rahmat şunlar ulana versin. Biz basamı karıp kaldık. 7 günden biri ölüm. Kim bilet kanday. Oşa bizden gözümüz görüp arka dünyaya razı olup getsek boldu bizge. Rahmat aba, bakıvatçılık dileriz. Rahmat. Oş çergesine hoş gelipsizler. Anan şul ел aralık Ақтаңдай festivalına kanday maana menen keldiңиздер? Şul tökmölük sizlerde kanday da? Özüňizlerdi algaç tanıştırıp şul jagdaydan söz kılsaňız. Rahmat. Assalamu aleykum. Agayındı birge tuş Türk tobunan Kırgız eli. Mine algaçkadan basıp oturumuz Oş kalasının 3000 yıllık toyu boladı dep bizge agayın öretinde, bavur öretinde haber bolgan soň biz Özbekistan'da jasawşy 1,5 milyon Kazaktın atынан 5 akın kelip oturmuz. Özbekistan'da da Kazak medeniyet ortalığı var. Sol medeniyet ortalığının başlığı doldulup biz 5 akında alıp kelip otururuz. Biz Oş kalasının birinci röt görüp oturmuz. Bizde şu Toktogul'dan, Katagan'dan, Süyünbay'dan, Jambıl'dan kalan uçkunlar bizde de var. Bizim elimizde Alpistan asık Tаңdavlı soğurup salma akın ayçıları var. Bugün 5 akın huzurlarınıza kelip oturmuz. Oş өлkösünde Oş'tun halkın jayın bilip ketemiz degen ümittemiz. Tağı da özümüzdün küçükörümüz benen şul ayçışka, şul festivalga katışka keldik. Kasımda bizden Özbekistan'da tunguş ret sahnaga çıkan Özbekistan'da jasawşy Kazak kelinçeklerden Nurhan Tümekulova. Siz de kanday maksat ötülükten geldiňiz? Biz de осы Kırgız bawurlarımızın jakсы kuwançly toylarına üles kosuga keldik. Bawur tuğuskandar, salamatsızlar mı? Jasap atkan toylarınız kutlu bolsun. Осы Manas Toktogul atalarımızın ösken jerlerine kelip toprağına bir awnap bawurlarman aralasıp keteyin dep kelip oturmuz. Rahmat. Kelip baktırda.
Мына ушул кайсы элде, кайсы мамлекетте жашабайлы, бирок улуттук каада салтыбызды сактап калабыз. Ушул сиздерде ушул казак маданиятын, салт каадасын кандай сактоо жагдайында сөздөр иштер аткарылып атат. Бул күндө ушул төкмөлүк ыр өнөрүнө кандай маани берилет? Biz mынау Өзбекстандан келген Қазақ мәдени орталығынанбыз. Менің фамилиям Дүлдүлов Абдуахап. Қазақ мәдени орталығының республикалық бірінші орынбасары, Ташкент қалалық мәдени орталықтың төрағасымын. Менің жанымда тұрған Гүломхан Қырғыз мәдени орталығының бірінші орынбасары. Осы тойды ескеннен кейін, той дегенде қуба шымылайды дейді. Тойды ескеннен кейін, осыған шақырғаннан кейін арнайы жарғыламыз жастыққа тиінбей асығып келіп, енді жетіп тойдың басталуының қарсаңында тұрмыз мінекей. Бұл енді қырғыз-қазақ бір туған дейді. Біз Өзбекстанда жүргенменен Қазақстанда қазақтар, Қырғызстанда қырғыздарды біз ешқашан ұмытпаймыз. Олармен біз біргеміз. Сол Өзбекстанда да біз осы айтыс өнерін өткіземіз әр жылы. Кей жылдар бір жылда 2 мәрте өткіземіз. Былтырғы жылы 2 рет халықаралық айтыс өткіздік. Бірі мынау Шыңғыс Айтматовтың Түркістан умумий ортақ үйіміз деген несі бар, ассамблеясы. Соның несінен өткіздік. Бір дүркін айтысты. Екіншісі қазақтардың халықаралық айтысын Алпамыстың 1000 жылдығы, Өзбекстанның тәуелсіздігінің 8 жылдығы, Қазақ мәдени орталығының 10 жылдығы деген атпенен өткіздік. Сол айтыстарды біз жаңғыз қазақ емес, сол қырғыздармен бірге өткіземіз. Қашан айтыс өтетін болса, бұл өзі өнер қырғызбенен қазақта, басқалықта жоқ бұл. Қырғыздармен бірге өткіземіз. Мінекей сол қырғыздармен бүгінде мынау Шоштың 3000 жылдығын өткізуге дайындық болып жатқан мынау өнерпаздардың арасында тұрмыз. Жақында бұл 3000 жыл өтеді екен. Нәсіп етсе, шақырылса келіп тағы да сол өнерімізді қосып, үлесімізді қосып, үлкен тойда араласамыз деген үміттеміз. Рахмат. Эми ушул ынтымак рызкы жөнүндө ушул түрк атанын балдарыбыз деп эсептейбиз. Ушул жагдайда сөз кылсаңыз. Биз мына кыргыз казактары биригип, ар кандай бул акын жагынан өзгөчөлөнүп турабыз башка калктарга караганда. Бул биздин ата бабабыз айтып кеткен, акындар бул өлім жоқ ақындарға деп. Ошондуктан біз бұл ақындарды сақтай білішіміз керек, біздің келешек муындарға өткөрүп беришибиз керек. Бұл ата бабадан келген салт, бұл біздің арабызда кала бериш керек. Муну биз намыстанып, коргоп, біздің ақындарыбыздын өнүгүшүнө жардам берип, ушундай достукта, тынчтыкта жашап жүрө бериш керек. Рахмат. Кыргыз эли дегеле ушул Орто Азиялыктар ушул ыр жандуу эл. Бүгүнкү күндө ушул айрыкча кыргыз элинде ушу төкмөлүккө, айтышка кандай маани берип жатат? Ушул өнөрдүн деңгээли бүгүнкү күндө кандай да? Муну айтып берсе узакка кетет. Мен кыскартып айтып берейин. Бул айтыш өнөрү кыргыз менен казакта аябай өнүккөн. Баарыңарга белгилүү. Анан эми бул бизде убагында күчтүү болгон, анан каралбай калды. Казак агайындар 80-жылы, биз 79-жылы Алматыга барып, маркум Токтосун тирүү эстебес, мен Замирбек төртөөбүз ырдасак, анан ошондо булар акындар айылда калган экен, чогултуп ийип, булар айтышты аябай жогорку деңгээлге көтөрүп алышты да. Чыгып Алматыда айтыш болгондо түнкү саат 2ге чейин 99 жылдан 19-17-деги балдарына чейин, кыздарына чейин отура берет. Бизден көрөбүз го, бизде ушул солгундап кетти эле. Мынау Оштун жетекчилерине, эми биринчи ошол губернаторуна, андан калган ушуга ишкыбоз жетекчилердин, ушуга ишкыбоз адамдардын, мүмкүн спонсорлордун баарына чоң рахмат. Мына биздин Өзбекстандан казактардан келиптир, ар жак Казакстандан келет, Каракалпактан келер, мүмкүн эми алыс келе албас. Ушулардын баарын уюштуруп, мурда майда чүйдө өтүп эле келатат. Ушуну эми өзгөртүү, ушу казак агайындардан калтырбай, ушуну эми биз болсок арып баратабыз. Жаш балдар күчөтүп, ушу элдин канын аябай сиңип ийсе жакшы болот эле. Бул эми чоң өнөр. Мен каалоом ушу
Bundan keyin uşul jol ulanybersin. Bıyıl mına oçtuklar uyuşturup, endi ýyly mümkin narındıklar uyuşturar. Narkıcılı göldükler uyuşturar. Şunda bir estafeta katarı kılıp bir eldi gönürdü aldı kalıp çıksa degende tilekte biz. Эми баам салсаңыз ушул элибиздин арасында ушул чыныгы өнөр туткан талантын шериктеш кылган ушул жаатта да инсандарды кичине атай кете алат. Hazır bana jaş ballardan бар. Misalı janagı Elmirbek geldi, Amantay degen bala. Dagı bir top jaş ballar var. Tetekta Jengişbek degen var. Atbaşta da bir Jıldızbek degen bala var. Şunday kızlardan da çıkıp atat. Şunu güçete verseler çıkıveretile. Şunu Өнөр өлбөй турган. önür ölbey turgan jakşı önür, aябай jakşı önür. Hem şunu güçetse de. Рахмат ага, рахмат. Administrasiyadan atayın bölüm başı Rahman Aymanovич kelip oturat. Al kişi elibizge belgili körünüktü professor Cenal Şerivich bu kişi söz söylep beret. Anan kalgan akındarыбыз kıskadan atabыздın arbağına bagıştap ayta turgan ırıngızlar var, sözüngüzler var, aytıp koyaklar. Anda bardım biri olsun. Anda başladık mı? Konuşuk et. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Subhan rabbika rabbil izzati ve selamun alel murselin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد وسلام على المرسلين Babul'un ötken elinde, Manas'ın ötken elinde, Babul'un ötken elinde. Ye aynı Allah'ın kadar olsa, elhamdülillahi Rabbil Alemin'de kol yayı olsa, olsa yerge gelin geçelim, kutlar Rabbinden kapılar. Ye aynı Allah'ın kadar, bugünkü niyetimiz gelişip koyunda boşatan, 3 gündür oynadığına niyetler Rabbinden kapılar. Aynı Allah'ın kırgız bağırların, Ataşoğlu'nun kolda, babanın ervahın kolda, o kişilerin ervahın kolda silahlı gönderildi. Kuday dergahında kabul olsun. Derimizin yüzümüz jarkın olsun Aynı Allah'ın. Beylikçilik olsun, tanışlık olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahmanirrahim. Vallahi kubatiyil müstaqim. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammeden ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Rahmetke ya tamam. Arbağımdan aydanayın, çoğatan aldığında duran bakılda.
Özbekistanlık tuğanlar barımında doy çoğulup başçılar kanı rahmat baş koşturup yerge bağırnalı yiyin kurguskan atabızsın arbağı koldoy yürüsen eken dep Canatan beri karata Kur'an aytıp bat okup Uşul turgan tuğandar aman yürüse beken dep Akbatanı kılalık aytış kessin ulanıp Ak kalpak o kırgız köpçülük bugün tarkasan boldu kuvanıp Babandı gör, Toktağılday atandı gör. Ervağımın şıraylanıp atar gilen. Altalaştın urpağın bir akındarım. Şeklerinden karasam bir atan gilen. Akbürüdey Mırza şölden balan geldi. Halinde şatık tağıl batandı verey. Hey, hey, hey. Urmu kurumu den aytat kulak salığın tuğanları Arcerden kelgen mimandarı Tekörü taştı çırkçığanı Bulbullar geldi bul yerge Alız kaçatsan çarçavaz Duldullar geldi bul yerge Başıp geldi tokumu Bata kıldı çınında Atağı ketken kılımga Arı vakta barıp bakın Aytı ötkön ciyinde Oşonday akın bolmoğu Oroşan elde kıyında Har kim arkan önörün Arkalap geldi karacı Ulu kiçu el turrat Ukkan kulak ten turrat Ölmegen kişi kime ekeni Karaceridin katmarın Körmegen kişi kime ekeni El kadırın bilgenden Erik beygen ele ekeni Baykap korusun salmağı Bir toğun anık ten ekeni Cinotuğunun yılında 15. yılında Barıp bakın şonda bargan dep Barı bülügün algan dep Atamday körgün barıp bakın Aytıp yürügen Alceride Bugün aman da aşıp duram bana Ağayını kalkım sizlerge Aman bolgun barıngar Yaşın menen karıngar Kırsıktan kuday saktasın Öçpösün jakkan şamıngar Şahkanay mına oşkul kırkındırap Ha babam talaylarda tarbiyalap ertip jürep Her vağın koldasın dep bütakında Geldin mınastına jelpindirep Kuday ağzına tangdayına söz sap bergen mına Akındar keldi mında sertin kurap Bugün mına aytıs körkün aşayıkşı Kevdenin lapıldagan canının başayık çay 3000 yıl jiragan bul kılımdarga Oşka biz ennen şaşı şaşayık şay Jaramaz jakсы sözden жаңылганым Menin de aytıs dese janım жалын Kara kalpak özbek kırgız kazaklardan Jinalgan bükül mına talantlılar Astına basın deyip jügüneyen Atake meni erbağın men kabıldağın ay O söz bastayın tasına Karım men ülken jasına Oşta bugün toy bolup Demengder boska tasıma Taşkent'ten geldim terlep bir Toktağılday tok babam Basımdı yiyip kasına Elinde süyüp keldim men
Önerdi jiyip keldim men, osындай bir bul toyga. Akınnem köpten elpingen, başka toyda ak kiysem, Toktagulday babamның eline bugün gelgensen kızıldı kiyip keldim men. Ay. Gülde tüpürük barımsa, bugün güneştü şardın ordosun. Çoğultu bugün bul jerge, ordundu boşluk tuğandar, jalan tangdaydı tamay jorgosun. Barыңarga kaalarım, kanattaş kazak elderim, özbek kargız tuğandar, baskan jolun oң bolsun, martabaңar çoң bolsun. Barыңarga kaalarım, tobul bulu, tokondan arba kitabın koldosun. Ey aylanıp geldiniz yerime, hoşluk durgan elime, kulak salıp men turdum, bayatan beri kevine, mıyman bolsanız yerime, kuvat beri vurdarsın, kelip benim elime, zamandık takırıp olmasın, aynen ayının bunda mıymandar, siledim balas atam koldosun, de kıtırıp olsun yoldaşın, uşun yerden ırdasan, bari zaman bolmasın. Doğulup uluk içübüt çalpı, cüz görüşüp alavuz. Toktoğul avamı kimelle, akındarıdın pirelle, cengi çok avamı kimelle, cel jetpes ırçı birelle, oynoylu da gülölü, jaş onun doğrun sürölü, çoğulup çalpı akındar, iki-ekiden ırdaşıp, 3000 yıl dep sırdaşıp, kalağanday ır жазып, katar basıp bir basıp, köngüldü bugün açalı, çürgülü anda yemezse, tiyatrga jaşaşalı, kastaşkan adam bolbosun, el jürt tuğuday koldosun, Toktogulday bulavamay barыбызды koldosun. Rahmat. Toğandar anda vaqt az bo'lib qoladi. O'shol uchun teatrga bardığız uşul эле turuş менен tüz эле teatrды көздөй жөнөдүk. Qana жүрүңүздөр. Köpten beri koşmak güzel.